Dobrodošli u vođenu meditaciju za isceljenje odnosa sa drugim ljudima. Smestite se lagano u udoban ležeći položaj i stavite slušalice. Duboko udahnite na nos, izdahnite. Udahnite, izdahnite. Svi ljudi sa kojima delite ovu planetu su od izuzetnog značaja za vas, čak iako često želite različite stvari. Planeta Zemlja je dovoljno velika da podrži svaku različitost, različite interesovanja i ljudske osobine. Duboko udahnite, izdahnite. Vaše različitosti su od velike važnosti za stimulaciju kreativnih ideja i važne su za vaš napredak. Ovde ste došli svesno sa očekivanjem da spoznate ko ste i zato radite na svom napretku u interakciji sa drugim ljudima. Kada budete spoznali važnost različitih mišljenja, ubirat ćete plodove u svakom vašem odnosu sa drugim ljudima. Duboko udahnite, izdahnite. Iako ne možete da učinite da se drugi ljudi promene onako kako biste vi želeli, prihvatajući ih takvim kakvi jesu, bit ćete u miru sa sobom. Ponekad vam se čini da drugi ljudi imaju moć da negativno utiču na vas i vaša iskustva, ali to nikada nije istina. Samo vi i vaš odnos prema njima određuju kako ćete se vi osjećati. Vaš pogled na njih i vaš lični doživljaj. Ponekad drugi ljudi misle da na njihovu sreću utiče to kako se vi odnosite prema njima, ali to nikada nije istina. Ako ih ohrabrujete svojim ponašanjem da je to tako i nastojite da im po svaku cenu udovoljite, ne pomažete ni sebi, ni njima. Duboko udahnite, izdahnite. Samo vi ste odgovorni za to kako se osjećate. Isto tako su i drugi ljudi odgovorni za to kako će se osjećati. Kada se drugi ljute na vas i upućuju vam teške, uvredljive reči, to nema nikakve veze sa vama.
Vi ste ti koji odlučuju da li će ti darovi stići do vas ili ne. Ako ne shvatate reči drugih ljudi lično, već ih razumete njihovu unutrašnju borbu i poziv za pomoć. Vremenom će takva iskustva potpuno izostati iz vašeg života. Duboko udahnite, izdahnite. Često vam je vrlo važno šta drugi misle o vama i radite sve samo da biste ispunili njihova očekivanja, što vas samo udaljava od vas samih. Istina je da malo šta možete učiniti da dobijete njihovo odobravanje i potvrdu, jer to nikada nema veze sa vama, već sa njima samima. Oslobodite se potrebe za potvrdom koja dolazi od spolja, od drugih ljudi. Ako otpustite sve brige o tome šta drugi misle o vama i fokusirate se na to kako se vi osjećate u vezi njih, razumećete suštinu onoga ko vi zaista jeste i šta je prava sloboda. Duboko udahnite, izdahnite. Ukoliko se osjećate ugroženo od strane drugih, ta pretnja nije stvarna, jer samo vi možete kontrolisati tok vašeg prirodnog blagostanja. Traženjem pozitivnih aspekata u drugim ljudima, vremenom će vam se samo pozitivni aspekti prikazivati. Sigurno je da možete ostvariti odnose sa drugima na način na koji želite, ali prvo morate učiniti nešto važno. Potrebno je da postanete vibracijski par onome što tražite, jer ono što dolazi ka vama je zapravo ono što je već u vama. Potrebno je da postanete ono što želite privući. Duboko udahnite, izdahnite. Kada se svesno fokusirate na najbolje u drugima, toga će biti sve više i više. Duboko udahnite, izdahnite. Odlično vam ide.
odnosi kakve želite vam polako dolaze. Opustite se i uživajte u onome što vam sledi. Osvestite zahvalnost za ono što se već događa i radosno iščekivanje onoga što vam dolazi. Ovde ima puno ljubavi za sve. Duboko udahnite, izdahnite. Ostanite narednih par minuta u ovom doživljaju.